Исәнмез, кадерле укучылар. Бүген без сезнең белән химик реакцияләрнең җылылык эффекты темасына өйрәнгән белемнәрне ныгыту өчен хәзер биремнәр тишеп алабыз. Бирем номер 1. Сезгә тест бирелгән. Шул тест биремнәрен тишегез һәм сорауларга җавап табыгыз. Әдәскәр җаваплар белән танышып бетик. Грекчадан экзо приставкасы тышкы дигәнне аңлата. Грекчадан эндо приставкасы эчке дигәнне аңлата. Эндотермик реакция ул җылылык йотылу белән бара торган реакцияләр. Экзотермик реакция ул җылылык аерып чыгу белән бара торган реакцияләр. 2 гидраргерм O8 була 2 гидраргерм плюс O2 һәм минус 180 килоджоуль язылган. Бу реакция типы буенча эндотермик реакциягә керә. Бирем номер 2. Реакциянең термохимик тигезләмәсе бирелгән. CH4 плюс 2O2 газ халәтендә килеп чыга CO2 газ халәтендә плюс 2H2O һәм 802 килоджоуль энергия аерылып чыга. Реакция барышында 3580 килоджоуль җылылык аерып чыкса, күпме күләм һәм масса метан реакциягә тотылган. Мәсьәләне тишегез. Бирем номер 2-нең җаваплары белән танышып бетәбез. Демәк, безгә бирелгән 3500 килоджоуль энергия аерып чыккан икәнлеге. Реакция тигезләмәсен күчереп язабыз. CH4 плюс 2O2 газ халәтендә килеп чыга CO2 газ халәтендә плюс 2H2 газ халәтендә һәм 802 килоджоуль энергия аерып чыга. Без сезнең белән пропорция төзибез. Мәсьәләдә безгә бирелгән метан, шуңа күрә пропорцияны метан буенча төзибез. 1 моль метан янган вакытта 802 килоджоуль энергия аерып чыккан. Ә безгә мәсьәләдә 3580 килоджоуль бирелде. Мәк 2 моль метан янганда 3580 килоджоуль энергия аерып чыккан. Пропорцияны тишәбез һәм безнең 4,46 моль икәнлеге килеп чыга. Метанның моляр массасын табабыз. Метанның моляр массы 16 грамм моль. Һәм метанның массасын табабыз. Масса тигез була. Моляр массын тапкырлыйбыз матдә микъдарына. 16 грамм мольне тапкырлыйбыз 4,46 мольгә һәм килеп чыга 71,36 грамм. Шулай ук метанның күләмен табабыз. CH4 тигез була, Vm тапкырланган NCH4. Vm безнең билгеле 22,4 литр мольне тапкырлыйбыз 4,46 мольгә һәм килеп чыга 99,904 литр. Демәк, мәсьәләнең җавабы метанның массасы 71,36 грамм килеп чыга, ә күләме килеп чыкты 99,904 литр. Бирем номер 3. Реакциянең термохимик тигезләмәсе бирелгән. 2 аргентум NO3 каты халәттә таркатабыз. 2 аргентум каты плюс 2 NO2 газ халәтендә плюс O2 газ халәтендә 317 килоджоуль энергия йотыла. Реакция вакытында 10,8 грамм көмеш барлыкка килгән. Күпме микъдарда энергия тотылган исәпләгез. Бирем номер 3-нең җавабы белән танышып китәчәкбез. Безгә бирелгән көмешнең массасы 10,8 грамм икәнлеге, реакция тигезләмәсен күчереп яздык. 2 аргентум NO3 тигез була 2 аргентум плюс 2 NO2 плюс O2 минус 317 килоджоуль. Демәк, 317 килоджоуль энергия йотылды. Без башта таблицадан карап, көмешнең моляр массын билгеләйбез. Моляр масса көмешнең 108 грамм мольгә тигез була. Һәм көмешнең табабыз молен.
молін табыр үшін массаны білеміз моляр массыға. 10,8-ні білеміз 1,8 грамм мольге, һәм біздің келіп шыға 0,1 моль. Пропорция тізейбіз. 2 моль кемішке 317 килоджоуль энергия етілған. Бізге мәселе 0,1 моль алырға күшті. 0,1 мольге x килоджоуль энергия етілған. Пропорцияны чешәбіз һәм x тегіз була 15,85 килоджоуль екенлігі. Демек 10,8 грамм кемеш барлыққа келгенде 15,85 килоджоуль энергия етілғанлығын есеплеп таптық. Берем номер 4. Реакцияның термохимик тегізлемесі берілген. 2 гидраргерім О қаты халетте, тарқатабыз 2 гидраргерім сұйық халетте плюс O2 газ халетінде һәм 180 килоджоуль энергия етілған. А. 100 грамм тірекемеш 2 оксиды тарқылғанда ойырып шыққан жылылығыны есеплегіз. Б. 36 килоджоуль энергия етілса, барлыққа келген тірекемешінің массын есеплегіз. Берем номер 4-нің жауаплары. А мәселесін қарап етеміз. Берілген бізге 100 грамм тірекемеш 2 оксиді. Реакция тегізлемесін күшіріп язабыз. 2 гидраргерім О тарқала. 2 гидраргерім плюс O2-ге 180 килоджоуль энергия етілған. Біз тірекемеш 2 оксидінің моляр масын есеплейбіз. Ол келіп шыға 217 грамм бөлінген мольге. Тірекемеш 2 оксидінің табабыз мәдде мигдарын N тегіз була, массыны білебіз моляр массыға. 100 граммны білебіз 217 грамм бөлінген мольге, һәм келіп шыға 0,46 моль. 2 моль тірекемеш 2 оксиді тарқалғанда 180 килоджоуль энергия етілған. 0,46 моль гидраргерім 2 оксиді тарқалған бақта x килоджоуль энергия етілған. Пропорция тізедік, һәм шушы пропорцияны чешіп, біз сіздің білен табабыз x тегіз була 41,4 килоджоуль екенлігін. Демек, 100 грамм тірекемеш 2 оксиді тарқылғанда 41,4 килоджоуль энергия етілғанлығын есепледік. Б мәселесін қарап алабыз. Б мәселесінде біздің 36 килоджоуль энергия етілғанлығы берілген. Һәм тірекемешнің массын есеплерге керек. Шулай реакция тегізлемесін күшірдік. Хәзір пропорцияны тірекемеш білен тізейбіз, чөнки бізге мәселеде тірекемеш берілген. 2 моль тірекемеш барлыққа келген вақытта 180 килоджоуль энергия етілған. X моль тірекемешке 36 килоджоуль энергия етілған. Пропорцияны тізедік һәм чешебіз. 2-ні тапқырлайбыз 36-ға, бөлебіз 180-ге, һәм біздің X тегіз бұл 0,4 мольге. Демек біздің 0,4 моль тірекемеш барлыққа келген. Моляр массын қарайбыз таблицадан, һәм моляр массы тірекемешінің 201 грамм моль екенін қарайбыз. Массысын табыр үшін моляр масын тапқырлайбыз мәдде мигдарына. 201 грамм мольне тапқырлайбыз 0,4 мольге, һәм келіп шыға 80,4 грамм. Қадірлі оқушылар, бүгін біз сіздің білен химик реакциялардың жылылық эффекті бойынша практик берімдер шешіп алдық. Бүгінгі үйренген білімдер сізге келешекте бұл шыр деп шанып қаласы келе. Сау болыңыз, игътибарыңыз үшін бек зор рахмет.